Penbaiklah Reservation Policy! Penbaiklah Reservation Policy! Penbaiklah Reservation Policy! Komisi Benta Penajin Keshan yang kejing syongshat tangan kelembu port jong upa aden bela basayomon bandawan nak sorkar berpinbet thamai no ek reservation policy haka thungkam thungjam kipalba nok shoshnong ke West Khasi Hills District kilaimi palba benyeshim benta haka jingai palba jong kajing suk peace rally Nongstown ya kini kejingai palba lastang na jan ke SPI Nongstown Badyat teter hadu bandapoi haka market complex New Nongstown bateng pat sa kajingai lang palba haka bagi babuan kinong kren kilaya shim yang laka jong ke benta penajin kren Jindon bagi Pialabat Kapkum ke Jindon Jongki Autonomous District Council Haka bagi dunia ini kembali pada reserve tahun nak benda Arkan Hon Dondro gimana Jindon bagi ini kopi ini challenge bagi dia kata berapa persen Hendrai nak yang denging yang ba nyempet dia kata kasong haka ding stop jong sorkar haka ba kumno an pandai yang kani ke reservation policy Ngindong papua banyak kerennya roster system. Namar kami ke roster system kogi penda ngide masukho. Bata baitong ka register. Dan maintain ya kata ka ratio. Ba kini ki reserve seat kini banyohok South Khatsan Baksan. Tika ni sarkar kakwa banyak kerennya kata ka roster system. Kabaong dan jilbab. Lada yang kami ke reservation policy 4 ban kala. Nomor tentang kita wajar yang serta bagaimana penbaik motor yang ada reservation policy dan kata ya pihak merengkat bandam-bandam ke nomor tarjur ke bandar siang syakika sini syakika ro kum ke jindon kam bak ladat kasarkar kamla banle tenta kapelbau yang ke jing telak jangka law department hapo Meghalaya Reservation Policy! Penbaiklah Reservation Policy! Penbaiklah Reservation Policy!